Ne želi da se taj odnos više produbljuje. Nakon izlaska iz zadruge, Lazar Čolić Zola progovorio o svom učešću u realitiju kao i odnosu sa bivšom devojkom Miljanom Kulić. Je li istina da te Miljana stalno zove? Prvo me zvao neki nepoznat broj, pomislio sam da je ona, ali ajde, nemam dokaze za to. Onda je napravila lažan profil i sa njega mi pisala. Znam kako ona piše, tako da je ona pitala me da li su mi isplatili honorari i tako te nebuloze. Onda me zvala sa svog broja, pa kad se ni tada nisam javio, našla je od nekog muškarca telefon i zvala. Ne javljam se, ne treba mi to u životu. Slala mi je video klipovi, na njima ima i bebica, ona snima njega, on mi namiguje, luda kuća. Šta da kažem, da li si planirao da je prijaviš za uznemiravanje? Nisam u tom pravcu razmišljao, ali ako pređe granice moraš i da prijavim policiji. Poznato je da je koliko je spremna da ide daleko. Ja stvarno ne čačkam, ne javljam se, ne odgovaram, ovim putem i lepo molim da me više ne zove. Javili su mi da su Miljana i bebice dolazili u eto selo, to da ona izvidi da li sam tu, a ostala tu dužna pare i onda se pojavi da špionira. Je li si čuo da je raskinula sa bebicom? Čuo sam da ona ulazi opet u reality. Ako želim sreću, a da su raskinuli, nit znam, nit me zanima, pravo da ti kažem.